играем с командой Tamminka 2. Nii, teie olge valmis mängu minna, muud ei ole midagi. Ja nüüd kontrolli sealpool. Oi kui hea. Hea löö. Palli poole kogu aeg. Точнее, Дыня. Хорош, Вася. Kaspar jättis praegu mängis üle tagasi. Миша в пасту играет. Хорош. Siin ei ole mingit pool aega. Hea Kaspar, äge töö. Pea ette vaatama väga sügavalt. Jaa. Вот, поднимайся, Дыня. Иди. Хорош. Блин, твой. Молодец. Вот, сам спокойненько. Смотри, Миша есть. И сам делай. Сам делай. Kaspar! Ой, Алекс. Katsume palli saada, Kaspar. 1-0. Kuidas märja võib olla? Üle teed või? Вот твой. Под контроль. Делай. Делай. Ай-яй-яй. Villem, näita ennast palun, Villem. Jaa, sinu pall, Villem. Ром. Jaa. Tervet päeva. Saad, Villem, saad. Mängi lõpuni. Hästi, Villem. Рома, сам, Миша, смотри. Pane sööd käed. Дай. Pane sööd käed. Ja rahu, Villem jõuab pallini. Здорово. Миша есть. С Ромой сыграй. Супер. Хорош, Рома. О, молодец. Kaur välja. Mis mäng see on? Pane Kaspar käima pall. Liigume. Veel. Поднимай, Миша есть. Oma peal. See võimalik on niimoodi mängida. Вот, выше. Рома, разверни. Ääred on, ruttu. Юра. Küsi Markus. Jaa, pall. Никита, замена. Юра, направо. Üks tõuseb, Markus tõuseb. Markus, üks tõuseb. Ole ees, rahulikud, jaa. Nüüd leping sinu. Хорош, Оскар. Один гол, совсем один. Да не надо, Дэнни, пускай он поднимает. Леха выше. Леха есть, смотри. Ну, ай-яй-яй. Ääred on juba, vaata nüüd. Ron. Рома. Дамир. Rahu, ääred on. Я тебе крикну. Mine. Ja Markus jõuad. Оставь. Hästi tubli töö. Лех назад. Markus on kontrolli vaata. Ei ole hea pall praegu, mängi. Оскар. Контр на Леху, быстро. Näoga kohe. Esimene pall. Хорош. На мяч. Сам делай, сам. Hästi hea, tubli töö, mängi. Püsi, vastu Kaspar! Ай-яй-яй. Kaspar! Oleks läinud. Fantastiline sööd oli praegu. Давай, Леш, сам. Roon tegi 3 väravat. Леха, бей уже. Roon tegi 3 väravat. 3-0. Леша, раньше.
Markus, avada. Markus, avada. Jaa, just nii, jaa, mängi edasi rahulik. Hugo on näär laemas, jaa. 25 minutit, kes on värav. Давай, Сеня, бей! Ай-яй-яй-яй! Saad, Kaspar, saad. Давай, до конца, не фали! До конца! Veel. Молодец! Rahu. Nii. Давай, Лёха! Давай, Лёха! Keera, Hugo, keera. Mängi. Назад! Proovi! Сеня! Сеня, где ты? Jaa, ilus, Hugo. Väga hästi. Mängi. Keeramisi ei jõua ka ära. Ja, kes toetab? Арсений, назад, шестой! Kui hea. Не дали! Hästi hea Не veel. бросайся, Юра! Ja veel, Markus. Juhan. Mängi, Markus. Яра, играй, пошел! Jõuame tagasi Сеня, rahulikult. поднимайся! Hästi, Sandor, tubli. Mängi lihtsalt. Лёха, замена! Mitte väljaku peal. Ütle talle. Markus, toetad? Ma ütlen talle. Jaa, ütle talle. Ilus. Хорош, Кирилл! Rahu, Jaan, rahu. Roon, tule siia. Яра, ты Tõuseme. Ja, ilus treis, hoiame seal nurgas, jaa. Hugo, mine üles ja Hugo! Ярик, что стоим? Mängi! Давай, молодец! Сеня, по-моему, бери его в центр. Молодец! Markus tagasi! Яра есть! Сеня, Яра есть! Ilus, Jaan, ilus! Молодец! Ja meie pall liigub edasi. Nii, välja! Voodi kaur mängi. Veel, Sandro aitab, jaa. Oled siin kohe. Арсений, не спеши. Давай, еще. Молодец. Ja Яра, давай, беги. Jõuame järgi. Хорош, Яра, здорово. Hästi, hea, tubli töö. 1-1, Юра. Разыграйте спокойно. Ja kaur! Без позора. Алекс. Назад, Арсений. Юра, сам. Еще. Спокойно. Разыграйте спокойно. Арсений, не спеши. Все, уходи, Арсений, утекай. Здорово, Яра есть. Oleme praegu, hea kaart. Молодец, Кирилл, супер. Väravat on seal, jaa. Hea töö, tubli. Кирилл, сразу на мяч. Стоп. Ja, nüüd täpsemini natukene, okei? Здорово. Rahu, Karl, rahu. Jaa. Tule, Sandor aitab. Яра, вот там играть. Veel Sebastian, veel, ole kõrval. Разыграйте спокойно. Вот есть. Подержите мяч. Нормально, Яра. Vastu, Kaspar. Влад, замыкай. Яра, подача нужна. Hea Karl, tubli. 1. Täpsem sööd. Üks läheb. Hästi, nüüd sa, Sebastian, jää siia. 1. Sebastian, jää siia rahulikult. Кирилл пошел. Ja nüüd mööda äärt tagasi. Enda juurde. Ай-яй-яй. Juurde tule. Кирилл. Ты, Юра. Замена, Кирилл. Ja, Алекс пошел. Aga Алекс есть. millega sa mõtlesid, kui mängule läksid? Хорош. Ole. Ай! Оу, 4-0. Me seisame, Kaart. Ei vasta tule. Saad aru? Mul on see linnaga lendanud, tuleks pool. Kord. Tule. Miks ei jooksid? Хорош, Алекс. Mis sul haige on? Valutab.
Хороший, Алекс. Hästi, hea Kiur, väga hea. Рома. Mängisid Рома замена. Ei ole probleemi. Расстрел Денис. Куда? Ja kohe Sebastian küsima, Roon küsi. Kõik on õige, Sebastian, kõik on õige, ole tugevam. Kõik seisavad, ootavad palli. Никита, назад посмотри. Ладно, пошел. Mart seisab kahel jalal. Молодец, Никита, супер. Ой, Влад, щечка. Tubli, liigu. Veel Karl, veel. Värav aktsioon juba ääred üles, rahulik Martin, väga hea. На мяч, Никита, не жди его. Jõuame, Hugo, jõuame. Миша, опусти мяч спокойно. Молодец, посмотри, Таня есть. Tule. Ja proovi veel, pane käima pall. Veel parem. Ja, see tuli veel parem nurgalöök, lase rahulikult. Mängib. Pall. Hästi, tubli, Juri Johan. Дамир, говори. Mängi. Миша, Алекс есть. Миша. Ilus töö. Марина. Rooni keera selga pallile, jaa, sööda juba. Hea töö, meie pall, mängi. Üles, jaa. Ääred, Sebastian. Saad, üks läheb, rahu, hea, tubli Kiiv, ilus töö. Миша. ну, Õige kaart, jumala õige kaart. Ja teoseme järgi pallile. Hugo. Õige, Villem, õige, sul on mängija olemas, vaata. Saad, Sebastian, saad. Спокойно. Дальше, что творим? Алекс, мягче немножко. Äärde, tee äärlaema. Vot nii, rahu. Hästi, Sebastian, veel rahulikult, jaa. Hea töö. Saad, Villem olemas juba, mängi. Äge. Алекс, Ja pall. хороший. Saame rahulikult meie pall. Деня, кто на вино, ликер, воду все зовут? Jaa, tubli. Villem oma äär. Беги, Арсений. Леха, давай! Kahel jalal, Roon jõuad. Давай, левый шаг. Hea töö, Martin, tubli. Посмотри. Kahel jalal. Супер, Арсений, супер. Спокойно смотри. Здесь есть Юра, есть Юра, Üks mängib seal, Villem, tule ära seal. Нормально. Tee pall, rutu. ой, 5-0. Kaos. Ja kohe üles, rahulikult. Кто забил? Влад, Да вот они, Saad, kuhu me saame ну palli. тренер, а? Пускай доиграют. Tavaline küll. Так, отойдите сюда, парни. С поля. Hästi, Kaur, püsti. Здорово, Алекс. О, Леха. Влад, здорово. Чуть раньше с поля ушли, Алекс. Villem, ole juures. Ole Hugo, jaa. Hugo jäi pool positsiooni.
ei siin ei sea. Ну, Сеня, будь готов. Väga hästi.